अहानबदा मरोइबा पाव मणिपुर की अपुनब सक्तम थुगाइनब होनब कांगबुगी ओइगनी थाजबा चान थकनब पोटलम सिंह 𝐂𝐰𝐬 इमा सिंहना फगटख्रे चुराचांदपुर मणिपुर लेंगा की ऑफिस सिंह थिंजिनगनी एम्प्लॉई सिंह ऑफिस का भी यारोय हाइना ITLF न नोटिस थोखिबदु ngaraंगदगी अदुमक हंदोखरे लाखलिबा मार्च 3 फौबा पांगथोकदोरिबा नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल NIF 2024 दा उद्नब फिल्म 9 खंगतले हाइना ऑर्गेनाइजिंग कमिटी न फोंदोखरे तरामनोकचरे हौजिक नोंथिलगी नोटिस विंदोगी पाव अरिबम रेशमाना पिजरे अपुनबगी सक्तम थुगाइबा पांबा येगनब सिंगा करिगुंब हिरम अमतदा मरी लेनरकुमसी हाइना मणिपुर वुमेन फेडरेशन MWF ना अपील तौरकले लमदम असिदा था मपन हेलकलबा इरांग असिगे मयोन अमदा अपुनबगी सक्तम थुगाइनब होनरिबा येगनब सिंगी ओइगनी हाइबा चाना थकनब योंगचाक मोरोक रासमना चिंगबा पोटलम कया ngasi अयुक अंगनबदा मियोय कुल्लोमदगी 𝐂𝐰𝐬 इमा इवेंट सिंगना फगटख्रे ngasi थोंगजु बोरोय मखोंग लैबा मणिपुर वुमेन फेडरेशन MWF की ऑफिस ता पांगथोखिबा पावगी मिफम अमदा वाफम असि फोंदोकलदुना मेमना हाई मणिपुर थोकलिबा इरांग असिदा येगनबा अमदि मरुप मसक खंगना अमदे मियामगी इथिल खंगना थबक तौबिनबा मरि लेनबा सिंगदा अपील तौखे कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगी मयोगता पुन लेमिनसी हाइबगा लोइनना 𝐂𝐰𝐬 इमा सिंगना अकनबु वाफम थमखे 𝐂𝐰𝐬 सिंगी लुचिंगबी अमा ओइरिबी एल मेमना हाई फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी फोक्स ना ममांगदा येगनब सिंगा हिरम खुदिंगमक्ता मरी लेनतनबा मियामदा अपील तौखरे मरम अदुना फोक्स ता एफिलेट तौबा मणिपुर वुमेन फेडरेशन गी माइकैदगेसु लालोन इतिक तौरिबा मियामदा येगनब सिंगा करिगुंब हिरम अमतदा मरी लेनबिगेनु हाइना ngasi मियामदा नहोनना निंगसिंगलक्ले मणिपुर सिदा थोलेबा वाथोक्सी अतै अमनतेबा याम चम्बा ओइना उरगा अंगप फना अकीबा फावा दु मथौदोनि मरमदि कुकी हाइबा सिंसिना लागा अखोइगी ओइबा लैजरिबा युमजि सिदोगा मोइ लैरनी अखोइ चलोइना तालकपनि अदु ओरगदि मणिपुर सिदा लैजरिबा खुंदा इतादना लैमिनारिबा अखोइ येलोमी अखोइ सिदि माना अदुनि माना अदानी हाइबा लैतना अखोइ येलोमी खुदिमचे चाप माना येगनरिबा कुकी ओनली कुकी सिखकी पोचे करिगु मामा ताइ खोइना तौरोसि लौरोसि योलोसि पिजरोसि हाइबनेबा अदुदा आई खक्की इसा खक्की नुवाइनबा सेंदों खरगिदमक्ता थौथाव लौरगा कुकीदा वातनबा कुकी हार ओइननबा कुकी वातनबा खुलाइबु ओइरो चाननबा बोरो मोइ पोतुना मुला लोलगा मोइना सांसिना लाकदो मदुगी पोतु थिंगसि हाइबदा माइ बेन खरना खंजददना लौरुबो ओइरगसु हाना फोक्सना तौदना अखोइ सुमाइ तौदना मणिपुर सिगी येगनरिबसे कनागुबा XYZ अमतना येलोमी अमतना योनबिरनु हाइदना अखोइ मियाम अमदा मेसेज पिजग्रे अदुबो मेसेज पीना मियोइ खरना आई सा खक्की नुवाइना बाई खर खक्की सेदोमी दमत खल्लगदि मदुदैदा मांगपदा कुकीना मदुदा लंदारतना अखोइ मियामसि लौरकादा आइगी पर्सनली नुवाइना बा आई खक्की करबार तौरुबा खरदो मदु मतोता मणिपुर सिदा लेहोबो यागदरा पुमांग मांगबदा यावदोरिनेबा मणिपुर लेंगा की होम डिपार्टमेंट चुराचांदपुर ITLF हाइब ग्रुप फेब्रुआरी 18 लेंगा की ऑफिस थिंजिनगनी कनामत ऑफिस का भी यारोय हाइना पब्लिक नोटिस थोखिबदु लोन यादे मदुगी मथक्ता चप चाब लीगल एक्शन लौखटकनी हाइना अकनब ऑर्डर अमा थोखिबदगी तुंगदा लाकदब अवाब कयादो खंगलकपा मानबा थोंग अमदा ITLF ना मखोइगी संगसिनगनी तौरंबा ऑफिस थिंजिनबगी खोंजंग अदु ngaraंगदगी हंदोखरे ITLF की चेयरमैन पगिन हाउकिप अमसुंग सेक्रेटरी मुआन तोम्बिंग अनिना ngarang थोखिबा पब्लिक नोटिस अमदा वाफम असि खंगलदुना हाई मियाम की इंटरेस्ट स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिस सिंग थिंजिनबदु खुदकतेगी लौथोकले चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट की DC अमसुंग SP मखोइ मसागी साफनबगी दमक्ता डिस्ट्रिक्ट असि थादोकनबा याथंग पिखिबनी अदुबो मखोइ अने डिस्ट्रिक्ट असिता हलक्तुना मपुनसिदा खुदोंग थीबा थोखनबी याबा फिबमदा लेजरे हाइना ITF न हाइरे
February 15 नुमिदांगदा थोखिबा थौदोक अदु मखोइगी नॉलेज याउदना थोखिबने मदुगिदमक्ता नुंगाइतबा पोई मतुंगददि मियामना असिगुंबा काइहोबलि चतनबा अपील तौरे तुंगदा कनागुंबना असिगुंबा येंगथिबलि चतलबदि मदुदा लौखलकपा थबकि अफफत्तगि टेक्चाक मसा मसाना पूजगदबनि हाइना ITF की पब्लिक नोटिस अदुना मखाताना खंगलकले अमरोम दंगरांग चुराचांदपुर अमसुंग फेरजोल डिस्ट्रिक्ट लेंगा के ऑफिस सिंह हांगलबसु एम्प्लॉई अयाम्बा कानरखिदे हाइरे फिल्म फोरम मणिपुर की डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अमदी थौना मणिपुर न सिंधुना मणिपुर इहान हानबा ओइना लाकदोरिबा मार्च 3 दगी 3 फौबा नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल निव 2024 दा उतनबा फिल्म निपान खंगतले अमदी फिल्म सिंह असि मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी MSFDS अमदी तांथा पुलिसता उदकरी हाइना नेव की चेयरमैन यांकुम नीलचंद्रना फोंदोखरे वाफम असिंग असि नेव की ऑर्गेनाइजिंग कमिटी न सिंधना कैसामपत लेबा डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन DIPR गे कॉन्फ्रेंस हॉल द पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा फोंदोखिबने नीलचंद्रन हाई लमदम अस्त लेरिबा फिल्म पुथोकलिबा अमदि नमलिबा सिंगबु पुगनिंग थौगत पीबा अमदे इसा इसागी ओइबा नाट की फिल्म सिंग पुथोकलिबा असि योखनबगी पांदमदा मसिगुमा फिल्म फेस्टिवल असि पांगथोप मथौ ताई खंगतलबा फिल्म निपान असि कुमजा 2019 गी जनवरी दगी हौदुना डिसेंबर था फोबगी मनुंगदा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ना पुथोकपा अमदे खंगतलबा ngaktane फिल्म फेस्टिवल असि एंट्री फ्री ओइगनी फिल्म सिंग असि फेस्टिवल असते उदलबा तुंगदा बेस्ट प्रोडक्शन फिल्म बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट सिनेमेटोग्राफी बेस्ट स्क्रीन राइटर बेस्ट एडिटिंग बेस्ट साउंड स्पेशल मेंशन स्पेशल जूरी सिन खंगतुना सेल अमदि मेमेंटो यावना सर्टिफिकेट सिंसु खुसिनगनी हाइके North East India Film Festival 2024 asi Ministry of Information and Broadcasting ki sponsorship makhada pangthokpa paidagi ihan hanba North East India Film Festival ni sigi damakta da koina ahanbada January tarikh 9 chaliba sahi sigi sida koi festival sigi announcement amadi sigi schedule na simba koi laptop gi press meet ama mafam smakta tawjakre madugi matungina koina last date of film entry si February tarikh 9 chaliba tha sigi ta 2024 se thamjegi hairiba sigi manunga koina thamjeki ba film se film tarang me thamjeki koina tawjeliba festival si feature film katani North East India sta puthokpa ate category films de koi hapung amjede marne koina PB reiba Ministry of Information Broadcasting PB reiba sponsorship yamna koi mara kaidu bi banina kaitang koi kano tawraga ate short film documentary sidi ate organizations mayam to bolai aduga feature film sidi to feature film no proper India da ahan boina government sector da DRF 𝐿0 koba multi-purpose digital radiography fluoroscopy system ama ngase Regional Institute of Medical Science ki Department of Radio Diagnosis da Regional Institute of Medical Science ki Director Professor 𝐍𝐄𝐰𝐬 RIMS ki Medical Superintendent Professor N Sanjeevna hangdokre Tham aduda Regional Institute of Medical Science ki Director Professor 𝐍𝐄𝐰𝐬 na hai DRF 𝐿0 haina khangnaba asi India ki oina government sector da RIMS ta linkhalakpa asina maru oina layengba lakpa patients singda x-ray loba matamda lengthok lengsin tawdana anoba machine asina yahalagani hanal tawramba asina sarugi natraga ama hekta da x-ray ama kapa matamda lengthok lensing da khudongcha daba kaya ama patient singda mayok nariba ado anoba machine asigi mateng dagi patient gi masa lengthok lensing tawdana machine asina irai laina x-ray kapa yahalagani nongmada x-ray 500 ki mathakta kaplamba adu machine asi laklabanina 500 की मथक्ता कापा याहलगनी पेशेंट सिंगी अवाबसु कोकलगनी लोइनना इंस्टीट्यूट अस तमलिबा डॉक्टर सिंह नर्स सिंह गिसु खुदोंचाब कया पीरगनी हाइखे So the urology investigations, the gynae investigation, myelography also has the facility of interventional procedures including endoscopy, placements of IV catheters, biopsy, ERCP, lumbar puncture. So if you look at the list, it's a huge list, and
Indeed, I was very happy to learn that this is the first installation of this type of facility in the whole India in the government sector. And above all, I think I'm very happy to have this facility here because I keep on saying that we are a poor state, a गरीब state. तो यहाँ की पब्लिक के लिए कितना फायदा होगा उसकी इमेजिन करके काफी खुश. And the whole team, I am very proud of that. Mamang chahi gi me ahum dagi kuki militants singna mitei singda atamna horakiba lan asigi chaithing phangbadagi yum thadok laga lanjenadura leiriba khungakpa pukhau santipur dagi athauba sagolsim loya amade pangai gi athauba okram sanaton gi imung anida like minded group LMG manipur na ngasi leikiba singi mafamda awangba thakta ikai khumnaba utpaga loinana imung sing asigi awabada sarugiyaba oina acha athak sing mateng pangkhre. Group asigi advisory board member 𝐂𝐲𝐲𝐸 luchingduna chatkiba ngasigi tengmang khongchat aduda group asigi secretary 𝐁𝐄𝐰𝐬 amadi publicity secretary Rakesh Naurem maroiba member sing Surendra Ningomba Kunjeswar Mangsatabam Boinau Maibam Dr. Inauba Nongmaithem PK Huirongbam KS Thongamba Bobo Khundrakpam RK Arnold su sarugyaki khongchat aduga mari leinana group asigi secretary 𝐁𝐄𝐲𝐸 na phongdokhibada Tha tara suzilaklaba Manipur gi lal asina ngasidi mitei kaya gi mamali yamlaba punsi kaya nongmakangdana pikhamnaragle asigumba yamna luraba tanpham asida khulngakliba aikhoi gi athauba ichil inaw singbo aikhoi khudingmakna makhoi gi award apa yengsinduna mateng pangbugi thabak hena khumang chawsinaba honaminase laikhidraba athauba ichil inaw singi lehoriba miyoi singi awabadaso leipak miyamna pangbe yaba mateng pangminase aikhoi gi thauna faraba athauba singna khulngakliba asti iraipak iramdamgi 𝐁𝐫𝐲𝐸 makhoi bu aikhoi na ikai khumnaba haibasi iraipak pu ikai khumnabani haikhe ningsing be yai thasi gi tara humdoida kuki militants singna kablakpa nongmaina panbadagi leikidraba athauba sagolsem loya chahi kunmari pukhau santipur awang lekai da leiba Ranjit amadi angoubi anigi machanupa mari gi manungda khwai gi ihan hana phangjaba machanupa ne Me ahum gi matungda kuki militants singna hana nomai kapsilakpadagi leikidraba athauba loya gi mama gi hek pokminnabi pukhau khabamda leibe manau nupi sagolsem ningol punsi lembi gi yumda changjapham lauduna leirakhibane matam chupada khungaktura leirakhiba athauba loya ikhang khangaudana kuki militants singna kablakpa nongmaina panbadagi February 13 da leikhidabane numit asimaktada kuki militants singna chatharakliba lal asibo Mayokna janabagi damak micham miyamna masa ngakthok janaba pangai de leiriba Manipur Police Training Center sangshinduna khulai piu haina sangsilubada Central Force nongmaina kablakpadagi pangai okram laikai dagi athauba okram sanaton apokpa okram inauge punsisu lomkhibane Haugiba February gi tang 13 numit asida khameloki maike romdagi kuki militant sing khulai paiba miyamna akogi mogi khulai paiba singna bom amasung nongmai gi adara khamledena kapsalakpada Santipur dagi koi sagolsem loya mahaksi unsi pikhamnakibani tasenamaki masi lejeribasi loya gi koi yum nate loya gi yum Santipur di haukiba me ahum dagi horokpa irang dagi makha chathara rakpada me 13 da kuki militant singna adara khamledena nongmai kapsalakpadagi hariba Santipur gi khunda leiba praja sing koi honglaklaga relief camp da amasung khangnaba mari mata da lerakpani tasenamaki ima lebak ki damakta kulnga anaba honabada loyana umsi pikhamnakhiba ima lebak ki damakta umsi pikhamnakhiba haibasi awangma thakta ikai khumnajari LMG gi maikei Wakhalon manaba apunba wama kanglaipa ki executive ki oiba mifam amangarang February 18 gi ayuk pung 13 makhai taba matamda wama gi president moirangthem naukhomba maitei amadi 𝐍𝐄𝐰𝐬 maitei anina mayai tangbal lauduna tera mayai loisangda pangthokre haina loop asigi publicity secretary ningthojam Deveswar miteina thadorokpachir amana haire mifam aduda wama gi executive na kupna khanaraba matung warep kaya laukhre haire warep sing adugi manungda hanadagi pangthoktuna lakpa mapalam yauna awa ana tarba hingbagi lambi waraba miyoi kayada sel amadi chana thaknaba mateng pangduna lakpa loinana leibaki achauba thodok wathok singda mangjil thaduna lakpagi mathakta hauzik lamdam asta nomakangdana mitop ki chatnabida lupkhraba iramdam gi chatnabibu kauthokna khiduna mitop ki chatnabina hena lumkhraba kaya sing asibo chumthoknabagi damak warep sing asi laukhibani haire
मसी मतंग चाना थिंगौद्रबदि नोंगमदि मिटोपकी चटनबिदा इरमदमगी महौसादगी लेजरक्लबा चटनबी कया मांगखिबगा लोइनना सेंथोक लंबी वारबा नोंगमगी सुरगा चाजबा कयादि अवाबगी मथक्ता अवाबा सोइदना ओइहौरगनी लुहोंगबगी हैजिंगपोता केक कक्पा अमदि खुदोपीबा अमदि लुहोंगबा लाना थौरमगी सोनबा पुंगी अकोइबदा फमलिबसिंगदा मपान नाइदना सेल थाबगी चटनबी कया मांगखिबगा लोइनना लुहोंगबगी फिजंग खनबदा थादरिबा सेल कया असि मतंग चाना थिंगहौद्रबदि लाइरबा खुदलिंगबा लमदम असि नोंगमदि मिटोपकी चटनबीदा सोइदना लुखरनी हाइरे जेरोल असिन मखाताना हाइ लमदम असिगी चटनबीबु कन्नबगीदमक वरेपसिंग असि लौबगा लोइनना अथुबा मतमदा थबक ओइना पांगथोकनबगीदमक मियोय कुन्ना साबा येंगसिन कांगलुप अमा सेमले मिटोपकी चटनबीसिंग असि मतौ तंबगी थबकसिंग असि खुदक्तगी तोकपिनबा अपील तौरकले करिगुंबा वामागी वाखलोन असिबु इकाय खुमनरक्त्रबदि थरम पांगथोकलिबा मपुसिंगा फमिनबा मतम लौरकनी अमदे खोंजंग असिदा इरमदमगी मिपुम खुदिंगमकना सौगटपिदना मतेंग पांगबियु हाइरे 𝐂𝐲𝐰𝐬 हौखिबा चहिगी मे अहुमदगी खुन ngaktuna इरैपाक इरमदमगी ngamkhai ngagliba इचिल इनाउसिंग थौना फना लेरंबा असिना ngasimak इम्फाल मयोल अमदे लानगी चैथेंग फंगद्रिबा मफम सिंगदा मियामना मसा मसागी मथौ पांगथोकपा ngamlibani मरम असिना आइखोगी ngamkhai अमदे सक्तम ngaknaba सिबा चंगबा अनिगी langdaida खोंफम चेतना लेपिरिबा खुन ngakpa singbu aikoina awangba thakta ikai khumnaba utminasi haina आर्टिस्ट ट्रेनिंग कम एजुकेशनल रिसर्च सेंटर एटेरेक इम्फाल की प्रेसिडेंट सोबिता सवमना फोंदोखरे खुराई नोंथोंबम लेकाइदा लेबा एटेरेक की सेक्रेटरी ओकेंद्रो खुंदोंबम की यूमदा पांगथोखिबा कुनमाथोय सुबा एटेरेक की मपोक नुमित थरम अदुदा सगनाइरबा इसै मयेक इबा दोनेश्वर कोंसम थिंगबाइजम स्वारन कुमार अमदि बिरमंगोल कॉलेज सवमबुंगी एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर लाइस्रम लंदोनी सु अखनब मिथुंग सिंह ओइना सरुग्याखि थरमापोइना सरुग्याखिबा एटेरेक की प्रेसिडेंट सोबिता सौबमना मखाताना फोंदोखिबदा हौजिक थोकलिबा लान असिना लमदमसिगी मियाम खमथेंगना अवाबा मयोकनरे मसी ओइदना सु लान असि ngamnabagidamak aikoi amata oina mayoknaba mathau tare लमदमसिगी मैरा पाइबी इमा इवेंट सिंगना अहिनुंगथिल तुम्बा चाबा खंगदना चेन चोंगबा ngamliba asisu yumgi nupa oiba singna thौना पंगल हापिरकपदगिने ngasi di nupi angang naha khaidana lan asigida sarug yarakpa asina lan asi aikoina soidana ngamgane aikoi aiba nasu aibi singna su lowba yaba thodang lorakpasi yamna chauthokchai haike tharomgi nungi oiba warol piraduna etere ki secretary okendro khundong bamna phongdokhibada lamdam sigi haurakliba naha saisakpa sing amade isai meyek iriba singbu pugning thogot chabagi वाखलोंदा लिंखटखिबा एटेरेकना मियाम की थबक तोरकपा चाही कुनमाथोय मपुंग फारे ngalingay matamda angang sing all india radio imphalda tharom sing sarukiya hanba ngamkhi haurakliba saisakpi singbu yokhanabagi wakhalonda state level की थाकता मापल्लग इसै सकपा चंगदमनबगी थरम पांगथोकपा ngamkhre हाउजिक थोकलिबा लान असिगी विक्टिम ओइरबा सिंगदसु एटेरेक की थौमी सिंगना पांगबी याबा मतेंग सिंग पांगनबा होनरगने एटेरेक की एग्जीक्यूटिव मेंबर राकेश नरेमना फोंदोखिबदा आइखोय हाउजिक लान मयोगनरबसु सैरेंग इदबा लान असिगी वारी इदबा यारोय ngasiगी थौदोक सिंग असिगी वारी लाइरिक सिंगना नोमदि लमदमसिगी पुवारी ओइहौगदरिबने leipak ningba isai singna lan mayuk na khiba leipak singi yakai rol oike maram asina leipak ningba isai sing aikoin iduna haurakliba angang singi leptuna pangthoktuna lakhiba song competition pangthokadabane angang singna leipak ningba isai sing saglakpa taragade makhoida natana isai sing adubo miyamda nationalism amade patriotism gi wakhalon sagatpada chauna mateng pangane lan fana laklabasu sinpham khudingmak mathau lebloidabane 𝐂𝐲𝐰𝐬 खुन ngakliba sing ngamkhai ngakliba singi thौना हापकदौरिबा चेंग साक मना मसिंग मरांग कायन पुथोकलिबा आइखोइगी लौमी सिंग असिसो अचौबा leipak ningba मियोय सिंगनि हाइखे कंदयाती इरमदम सिदु कलम दती अखोई
मैत्री अमोइना कोई पोलपगी इमा लेबा पोकलमद्रगदी हाइबसिगी वाखनजिना मांगोइनारगा मदुदा कोई कुतिंगमक्का थोकि यारिबा कोई इसिल इनाउसिंजिना फजब वाफम थंगिबदो आई लोइना तासिनजै लोइना लौसिनजै हन्नदि हाइजरोय अदुबु हदकी इहौ असिदगी हदकी इहौ सिगी कोइबा तसेंना हाइरगदी कोइगी एटेक्सु इसोतो ओइलसु कफम कदाइदा लैरि खलागा जाबदा ओइलसु समना हायदा चिंगदा कापनरिबा मयामदुना तौरिदो अस नो शिरंदाइदा नो मै मरु लोइद्रे हाइरंबदो कप्पिने अखोय अदगी मोय युमदा अखोय इमुंगदा लैदना थबक थौरंग कया चलिसिबु लान ngakpusinchina chongpokdana ima leibaki damoktane pan thingamdragadi kadaidagi akhoi leidadonigi Khangabok Joint Coordinating Committee na ngasi Khangabok Khungangi maru oiba laifam ani sit sengdokre haugiba chahi gi me ahum dagi haurakhiba irangda kuki militants singna maru oiba laifam kaya manghan takhan kiba sing aduda nungnangba phongdokpaga loin mari leinana ngasi Khangabok part 3 makha lekai da leiba ibudau mapan amade part 2 da leiba ikop ningthau haraubongda committee gi convener khundrakpam bisan mangangna luchingdura members singna sit sengkhibane Paugi merak that natin mabre amatang nominasi. Welcome you all to UNACO School Channel in Fal East, a fully residential school ranked Manipur #1 in All India School Ranking Awards 2023-24 by Education World in Co-Education Boarding School category. Academic session for 2024-25 will begin on 1st April 2024. Registrations are open for classes 4 to 9. Hurry up for registration. Diabetes colony the hinglibasing thamagi manungda control to bangamle. Urea creatinine wangbasu thamagi manungda hantaba ngamle. Khong hamba nungaitebasu numit mangani gi manungda fahanba ngamle. Bile sabadi nungsang nabasu chama de chama fahanba ngamle. Cholesterol wangba numit kunida normal oiba ngamle. BP wangbasu thamagi manungda normal oiba ngamle. Fatty liver oibasu thamagi manungda fagathanba ngamle. Pumnamak natural oiba hidak makhalna laing jabani. Hakchangda sokadaba side effect amata laite. Makhata ni hidak chabagi mathosu tararoi. Hena kupa parogidamak ngasimak langsin birau Diabetes Hospital Soibam Lekai Ayangpali Road opposite Karkinos Jennings Hospital Porompat Imphal East near Punjab National Bank. Introducing a newbie challenge at SS Career Solution. Admission open for Sunday and daily classes. In this program, you will be able to be a powerful communicator, speak with tonality, get the pleasing personality, enhance your beauty and lifestyle, sense of wellness and helping behaviors, table etiquettes, learn cleanliness and hygiene culture, art and craft as hobby, and culinary skills. Limited seats, so grab the opportunity. We also provide a specialized classes on main topic like vocabularies, voice and accent, intonation, and grammar. For more details, contact SS Career Solution, 2nd floor, Gypsy Building, More Market, Pauna Bazaar, Imphal. For more information, kindly do call us at 762-896-0947. Breaking matung taram nok chari makhata bapau pizari. Laikol Manipuri Cultural Organization Tripura gi chahi nifu suba Foundation Day tharomga mari leinana chayol ani chupna 𝐋𝐢𝐯 pangthokiba modern Meitei drama workshop ki performance utpa oina Laikol gi anuba production Manipur Kalak Setra gi saknairaba Haisnam Tombana direction piba uningthau lila utkre Security Force singne irang thoklakpe yaba ching amasung tamgi mafam singda search operation chathakre ngarang Manipur Police na tongan ba thodokta yamlaba nisaga konana mioi ani phare haire pharaba mioi sing adude Thawal district ki Lilong Bazar dagi Kamrol Huda chahi kunmathoi ase Imphal airport dagi brown sugar kg ani ga gram marfu rom ga konana phabani amade Imphal East ki Porompat dagi Basai Mayum Yaibi chahi 53 ase
TG Higher Secondary School की opposite तगी WY tablet ग्राम चतुक कुंत्रा मथोई के कोनेना फाबग लोइनना मंगोंदगी मोबाइल फोन अनि अमसुंग कार अमसु फागतले हाइरे मखोय अनि की मथकता केस अम रजिस्टर तौदुना थिजिनगनी हाइरे अमरोमदा ngarang Manipur Police Rems की कैंपस मनुंगदगी गाड़ी मचा हुरान गे तोरंबा मियो अनि फारे हाइरे मखोय अदुदे थौबाल डिस्ट्रिक्ट की चोंगथाम नुंगई दगे अजीजुर रहमान चाही निफु हुमदोय अमदे लिलोंग अतौ खोंग ममांग लेकाई दगे MD 𝐂𝐲𝐬 चाही कुंत्रा मथोइनी हाइरे मसिग मरी लेनना मखोइना तोंगदुना लाकपा ऑटो रिक्शो अमदा मोबाइल फोन अनि अमसो मास्टर की अमा फागदबा मतुंग केस अमा रजिस्टर तौख्रे अरोइबदा मरोइबा पाउ महना पिजरे मणिपुर की अपुनब सक्तम थुगाइनब होनब कांगबू की ओइगनी थाजबा चाना थकनब पोलम सिंह कैथेल फंबी इमा सिंहना फगटख्रे चुराचांदपुर मणिपुर लेंगा की ऑफिस सिंह थिंजिनगनी एम्प्लॉई सिंह ऑफिस काबे यारोय हाइना ITLF न नोटिस थोखिबदु ngarangdagi aduma khandokre लाग्लिबा मार्च 3 तारेट फौबा पांगथोकदोरिबा नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल NIF 2024 दा उतनबा फिल्म निपान खंगतले हाइना ऑर्गेनाइजिंग कमिटी न फोंदोखरे हौजिकी ओइनदि मतांग असिदा नॉर्थ ईस्ट विनुना पिजबा पाउले शिंजरे मिटेंग ताबिरिबा पुनमकपु थगचरे।